So dita magdugay karong buntaga igsuon atong kung natay mga Bible karong buntaga atong ablihan sa buhat or Acts chapter 28 verse 1 hangtod kini sa verse 6. Acts chapter 28 or buhat no sa Bisaya ang pinulungan. Amen. Hallelujah. Chapter 28 in verse 1 up to sa verse 6. So, ato nang nakita, atong basahon. Okay? Amen. Sabay-sabay ta pagbasa, di sa mga Bible, karong buntaga. Ingon sa verse 1, sa nakalingkawas, na kami sa kadaot o nakaabot na sa baybayon, nahibaluan namo nga ang pulo ginganlag Malta. Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumad didto. Unya miulan og kay tugnaw man ang panahon, nagdaob sila og giabi-abi nila kaming tanan. Ingon ang verse 3. Unya namunit si Pablo og mga igsusugnon og sa iyang pagbutang niini sa kalayo, migula ang usa ka halas tungod sa kainit og mibaliko sa iyang kamot. Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay sa kamot ni Pablo og nag-ingnanay sila. Mamumuno tingali kining tawhana, apan ang hustisya dili gayud motugot nga mabuhi siya bisan kon nakalingkawas na siya sa dagat. In verse 5, apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo og wala gyud siya maunsa. In verse 6, nagpaabot sila nga manghupong siya o mukalit pagkatumba og mamatay. Apan tapos sa dugay-dugayng pagpaabot, nakita nila nga wala siya maunsa, busa na usab ang ilang unahuna og miingon sila, usa siya ka Dios. Mga dako una ta sa tong ulog, magampo ta. Ginoo nga nasa langit, gamahanan nga Dios. Kami nagapaubos sa mong kaugalingon, way mahimo kung walay ikaw. Lord, ablihi among kasing-kasing unahuna nga espirituhanon. Pasabta kami Ginoo, liguna ang matag-usa kanamo. Aron kami Lord makapadayon diya sa pagsunod kanimo. Ginoo karong buntaga. Ako Lord nagbarog ang dapit sa pulpito na kinahanglan si mong kaalam. Wa ko'y kahibalo, kulang ko sa kahibalo Ginoo. Apan ablihi imong langit nun nga himaya, ibubo Lord imong kaalam karong buntaga. Gamita imong alagad isip tiga pamaaba. Akong pulong Lord nga dili kinigikan kanako apan gikan kanimo Ginoo. Nga ikaw o Dios magatandog, magahikap og mga katawhan. Ablihi lang unahuna luwas sa matag-usa. Iman karon dapian ni dapita Ginoo ikaw mamuhat sa gamhanang pamaagi. Akong gina-cast out, gina-rebuke ang tanan trabaho sa kaaway sa ngalan na Jesus. Salamat karong buntaga nga sa imong pagabuhaton ana kami makutlo nga mga pagtulunan gikan kanimo among ginabalik ang himaya sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios magasulti og amen. Hallelujah. Ito ng palakpakan sa Jesus sa makausa. Salamat sa Dios. Amen. So atong key verse karong buntaga igsuon kining giingon sa verse 5. Ingon pa diha sa verse 5, apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo og wala gyud siya maunsa. Amen, no? So magwali karong buntaga igsuon, shake off the viper. Amen. No? Viper igsuon pasabot may matod pa igsuon sa dictionary, viper is a certain type of poisonous snake. Okay? Usa ka delikado, usa ka hilo, usa ka mananap igsuon nga in seconds lang igsuon, pwede ka mamatay. Amen. So, sa atong pagpangalagad sa Dios, daghang mga poison sa imong moabot nga mamatay ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. No? Kini magong pagpangalagad sa Ginoo, kung imong masabtan, dili ni siya pugsanay, o kitang nangalagad sa Ginoo, wala tagi pugos nga mangalagad sa Ginoo. Kundi desisyon nato nga mokomit, desisyon nato nga kita mangalagad, desisyon nato nga kita mag-usab, desisyon nato nga si Kristo ang magduma sa tong kinabuhi. Amen. Batluyuan ang tanan igsuon, anay mga gitawag igsuon mga poisonous nga mga butang
nga ginatugutan, no? Sometimes ginatugutan sa Ginoo aron sa pagtest sa imong pagtuo. But karong buntaga igsuon, no, kung imong sabton pag-ayo, trabaho gyud ni sa kaaway, kay di gusto sa kaaway nga ang tao mangalagad sa Ginoo. Makimatag amen. Dili gusto sa yawa igsuon nga ang tao musimba sa Ginoo. Okay? Gusto niya nga ang tao igsuon, hallelujah, way buhaton. No? Gusto niya nga ang tao igsuon, dili magpakabana, may tungod sa Ginoo. Okay? Muna ang trabaho niya. Muna karong buntaga igsuon, i-poison niya ang una-una sa tao. Okay? Daoton niya ang una-una sa tao, may tungod sa Ginoo. Yang ibrinuwas ang una-una sa tao igsuon nga masabtan sa tao nga siya ra ang maayo. No? Ang Ginoo dili maayo. Manang sa imong kinabuhi ra sa atong kinabuhi, ana ay mga pag-atake sa matag usa nato. Okay? Obuta na, salamat sa Dios nga sa pipila ka nato nakapadayon ta. Dili na pinaagi si mong kakuyaw, kundi pinaagi sa tabang sa grasya sa Dios nga kita nagpadayon hantod karon. Okay? Kay kining pagpangalagad sa Ginoo, mga anak sa Dios, dili gini siya makuha sa pagpakuyaway. Nasabtan ba nato mga anak sa Ginoo? Dili ni siya makuha igsuon, hallelujah, ay hawd manggugko, no? Salamat nga kita nakalahutay. Okay? Sa karong buntaga igsuon, balikon ako, shake off the viper. Susama ni sa gibuhat ni Pablo, yang giwakli ang halas nga naglikos siyang bukton. Amen. So naitulo ka butang atong isgutan karong buntaga. Nga pwede mo poison kung di ta magbantay sa atong pagkinabuhi. Nga pwede igsuon mo patay sa atong pagpangalagad. Nga pwede igsuon, hallelujah, amen, hiluan niya ang atong unahuna. Unang butang atong isgutan karong buntaga, kining ginaingon igsuon, viper of discouragement. Okay? Discouragement igsuon, hallelujah, way gipili ni siya. Si bisan kinsa nga nangalagad sa Dios, muabot ni sa iya. Kisa nakasinati sa inyo nga ikaw na discouraged na. Di ba? Ang mga pastor ba, dili ba ma-discourage? Ma-discourage po. Okay? Amen. So moni, karong buntaga igsuon, amen, ang mga butang nga pwede mo patay, pwede igsuon mo poison sa ato ang kinabuhi. Kining word igsuon nga discouragement. Okay? Tungod bitaw sa discouragement igsuon, hallelujah, kay imong tan-awon sa pangkalibutan nga panan-awon, daghan naghikog, daghan nagpakamatay, daghan miambak igsuon. Tungod kay na-discourage sila. Amen? Daghan igsuon nga kinabuhi nga nawa tungod sa pagkadiskurahi. Mga gulayat sa kinabuhi nga mudangat sa matag usa. Okay? But praise be to God, karong buntaga igsuon kining word nga discouragement, hallelujah, nga mohatag kini igsuon, okay? Og delikado sa kinabuhi kung di ta mag-amping. Sumatud pa din igsuon samtang sila si Pablo naglawig sila igsuon sakay sa barko, ang ilang barko igsuon nga ilang gisakyan padong sa Roma, nakasugat sila og dako kusog nga bagyo. Og kining barkong ilang gisakyan nadaot, naguba. Og mao ni hinungdan nga sila igsuon naadto sa baybayon. No? Sa pagpangalagad nato sa Ginoo, sometimes igsuon makaingon ta nindot man mga lagad sa Ginoo. Nindot man di ay iman mo simba, nindot man di may mong Kristohanon, labi nagbag-o pa ka. Kay murabag makaingon ka, nay panalangin. Pero pag-abot sa tunga-tunga si mong pagpangalagad sa Ginoo na diha igsuon mga but na. Ang ginatawag igsuon, hallelujah, mga bagyo sa kinabuhi, o sometimes igsuon mo bati na ka, madiskurahi na ka. Madiscourage na ka. No? Amen. Pero ingnon ka, ayaw padalas sa pagkadiskurahi. Gusto lang yun sa kaaway nga ikaw dili na mangalagad sa Ginoo. Kisa
kinsa ba gyud diri gusto ang mga lagad sa Ginoo? Kinsa ba gyud dinhi ang gusto nga imong ngalan magpabilin sa libro sa kinabuhi? Amen. Og ang yawa igsuon, hallelujah, nagapangitag pamaagi nga ikaw igsuon i-discourage niya. Dili siya mismo ang muatake kanimo, kundi mangita siya pamaagi nga na siya magamit nga tao nga ikaw mismo madiskurahi. Sabta nimo? Amen. Mangita siya pamaagi igsuon, hallelujah. No? Daghan siya buhaton, amen, sa tuang kinabuhi. No? Kabalo ang yawa igsuon. Okay? Labi na sa ato ang maginatawag igsuon pangadaw-adlaw nga mga struggle sa kinabuhi. No? Ingon babitaw sa uban kanang struggle nimo. No? Ngay mong nasinati si mong kinabuhi. Kung naunsay imong mga weakness, no? Ang yawa igsuon, hallelujah, magsige siya atake kanimo. Kay matod pa ba ito igsuon sa Bible, ingon ang Acts chapter 14, amen, ingon ang verse 22. Si Pablo nag-ingon, ingon sa verse 22 sa Acts chapter 14, ilang giligon ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon sila sa pagtuo. Mingon sila, kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. No? Ingon si Pablo igsuon, hallelujah, kinahanglang muagi kita sa daghang mga kalisdanan. Okay? Sa karong buntaga igsuon sa atong pagpadayon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, daghan pa gyud tag magian nga kalisdanan. Pero sa ingon si sumpay, aron makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. No? Munang kung ikaw gibati, igsuon, hallelujah, og discouragement sa iyong pagpangalagad sa Ginoo, iwakli ra gud na. Amen? Kay kana igsuon, magkahatag ka nagkakapoy, maghatag ka nagkaluya sa imong pagkakristohanon. Di ba? Kung naaigsuon ang pagkadiskurahe, maluya baya ka, di kaganahan. Hiluman mo. Hallelujah. Di ba? Dili ta ganahan, murag kapoy. Okay? Trabaho na sa kaaway. Trabaho niya igsuon, hallelujah, kay siya malipay kung ang tao di mo simba. Amen? Musimba man ka, ang Ginoo malipay. Duha man na siya. Musimba tuod ka, pero di ni mo dai imong kasing-kasing, di pud malipay ang Ginoo. Amen ba? Munang kinahanglan diya sa pagsimba nimo sa Ginoo, dala nimo imong kasing-kasing. Dala nimo pagtuo nimo sa Ginoo. Ayog ibilin, no? Hallelujah. Muna karong buntaga igsuon, baliko nako, no? Ang mga tao kaniadto igsuon sa daan tugon, gibati nila ang pagkadiskurahe. Gibati nila igsuon, hallelujah, ang kahadlok. Rason nga sila nanagan. Rason igsuon, hallelujah, iman nga nawad-an sila pagtuo diya sa Ginoo. Matod pa diya sa 1 Samuel chapter 17 verse 10. Okay? Unang Samuel sa chapter 17. Matod pa sa verse 10. Unya mingon si Gulayat, gihagit ko bisag kinsa kaninyo mga Israelita sa pag-ari diri aron magsangka kami. Verse 11. Sa pagdungog ni Saul ug sa tanang mga Israelita nining hagit ni Gulayat, nangahadlok sila pag-ayo. Okay? Nakita nila si Gulayat nga dako. Okay? Nakita nila igsuon, hanong-huna na dito kaya. Nangahadlok na sila. Nadiskurahi sila igsuon, hallelujah kanuman. Kay tungod sa kadako, tungod sa kataas si Gulayat, dili nila kaya. 1 Samuel chapter 17 verse 24.
Sa pagkakita sa mga Israelita kang Gulayat, nangahadlok silang tanan og nagpalayo kaniya. Ang mga taong Israelino igsuon nakakita kang Gulayat, pero unsa ingon sa Biblia, nangahadlok, nagpalayo na sila. Sometimes igsuon kun ita magbantay ang espiritu igsuon nga discouragement, gamiton kini sa kaaway o ikaw magpalayo na sa Ginoo. Sometimes igsuon amo nang gibati kaniadto. Amo nang na-experience, amen. But salamat sa Dios na gigamit ang Ginoo nga ginadasig pagbalik among pagtuo diha sa Ginoo. Okay? Og mao ra sab ni sa atong panahon karon sa church, no? Madiscourage ka igsuon, hallelujah. Pero salamat anaay mga kaigsuon na natong mudasig. Amen. No? Hinumdumi lang ang giyon ni Pablo nga moagi kitag daghang mga kalisdanan aron kitang tanan makasud sa gingharian sa Dios. No? Kay kini magong mga kalisod nato, mao ni ang gamiton, magamit nato nga kita muduol ug mugunit sa Ginoo. Amen. Kay kung wa tay mga kalisod, way mga problema, di man ta muduol og Ginoo. Bisan kay gid problema, di may muduol og Ginoo. Kini bitaw tao igsuon sa tinuod lang pagkaistorya. Bisan daghang problema, bisan unsa ka bisag lisod ang ilang kinabuhi, di gyud mo hatag og panahon sa Ginoo. Pero ganig magtinga na magungaw na sa kamatayon, mutawag na Ginoo. Muna'y tinuod. Amen? Muna karong buntaga igsuon sa atong Christian life, sa atong Kristohanong kinabuhi, makasinati gyud ta igsuon mga struggle. No? Struggle sa oras. Amen? Isa na kasinati, ana. Di ba? Hallelujah. May patong gagmay patong anak, kada nabitbiton karong dagko, di na may nun mametimin. No? Struggle of financial. Isa nag-struggle sa financial igsuon. Kasi wala maglisod sa kwarta. Taas kamot. Doon lang mo kasternoy mo niya. Amen. Hallelujah. Kung naani sa struggle kay ka sa imong oras, struggle kay ka sa imong kwarta, ma-discourage na kaigsuon. Oh? Ang kwarta man gud igsuon, hallelujah. Kabalo ka, galamiton ang kwarta, magkamatag, amen. Galamiton ang kwarta. Kaya di man kakapalit kung wakay kwarta. No, di ka kakaog wakay kwarta. Amen. Pero kabalo kay igsuon, no, usahay man gud kini atong kwarta gamiton ni sayawa aron ikaw madiskurahe sa Ginoo. Simba-simba ka o kay kwarta hinuon. Di ba? Awa, alagad naka diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa na kay kwarta. Amen. Pero kana igsuon mga pagpoison na si munahuna para ikaw madiskurahe mawa ka sa Ginoo. Okay? Ayaw tuguti nga ikaw igsuon, hallelujah, mapoison. Ayaw tuguti igsuon, hallelujah, ang bitin makapaak sa imuha. Amen. Muna karong buntaga kining viper of discouragement, muna atong dapat isalikway sa atong kinabuhi. Ikaduha igsuon, mubura ni kung wali karong buntaga. Ikaduha. Okay? Una, viper of discouragement, ikaduha igsuon, kining gitawag viper of criticism. Hallelujah. No? Bisag unsaon magbuhat og maayo, naagi mga basher. Artista ka. Amen? No? Hallelujah. Di gyud mawala na mga kritisismo ng mga bot simong kinabuhi. Labaw na ikaw nahimo kang Kristohanon. Sa dihang ikaw nangalagad sa Ginoo, daghan na kaayong mo criticize sa imo. Daghan na mga istorya batok sa imo. Kisay na sinati ni ana. Daghan na kamadunggan nga mga negatibo, daghan ng mga unsa dang mga istorya nga murabag
Dili na maayo si mo nga ikaw nahimo ng Kristohanon. No? Tulo mo gud ka klase ang tao. Kabalo mo unsa? Balo mo, sige balo. Tulo, una, Kristohanon. Ang usa, ang ikaduha, yawanon. Ang ikatulo, lastuhanon. Asa ka na bilong rumuntaga? Ikaw, salamat sa Dios nga ikaw na imong Kristohanon. Sa diyang ikaw na imong Kristohanon, daghan na kayog nag-criticize mo ha. Sa diyang nagbitbit na kag Bible padung sa simbahan, daghan na kayog istorya batok sa imo ha. Naunsa naman na si Binang. No? Amen. Mga pag-criticize sa imong pagpangalagad sa Dios. Amen. No? Muna karong buntaga igsuon bisa pagmulatay ka sa alambre na agi ikasulti ang tao. Mukaon kag bildo na ikasulti ang tao. Imbitaron ni man tao sa mong birthday na ikasulti ang tao. Amen? Hallelujah. Muna igsuon sa imong pagpangalagad sa Dios. Amen. No? Naay mga pagbuli. Naay mga basher igsuon. Si Jesus Christ gani kaniadto. Grabe criticize siya ha. Grabe pangdaot siya ha. No? Naunsa naman na siya eh. Labi na kung ikaw nagdako sa pamilya igsuon. Pamilya nga grabe ka devoted sa ginatawag tinuuhan. Nya ikaw ra usa ang milihay kay ikaw na himo kang born again Christian. Tanang istorya dunggan nimo. Pero balik ko nako. Barog lang igsuon padayon sa imong pagpangalagad sa Dios kay sa unahan ikaw makadawat sa ganting giandam ni Jesus. Ato dang palakpakan ang Ginoo igsuon. Hallelujah. Sa matag usa ka nato wala dili ta makalikay og mga kritisismo. Naa igsuon hallelujah mga pag-atake. Ang yawa balikon ko mangitag pamaagi nga ikaw igsuon maluya di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mga lagad sa Ginoo. Nabitami igsuon attender sa una didto pa. Tigulang na. Kinalaging edad igsuon si bato edad ni nanay 80 kapin. 82 ingnon silingan sa man imong kukunay ng gawas man. Simba siya ba? Tigulang lagi wa naman ay kuan taon di naman na mag kiniling mga silingan way Ginoo. Bisag unsa nay makita. Amen. Ayaw katingala igsuon ngano man na sila? Kanang mga taong wa kay lagi dugwa ang mga taong way Ginoo silang kasing-kasing kana sila igsuon dagan kay makita sa imuha. I-criticize ka igsuon. Okay? Bisan maayo na imong gibuhat sa ilaha igsuon di gito maayo. Okay? Muna ingon diri igsuon sa gibasa nato sa Acts chapter 28. Atong balikan na atong bersikulo. Okay? Acts chapter 28 igsuon sa verse 4. Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay. Sa kamot ni Pablo og nag-ingnanay sila. No? Mamumuno tingali kining tawhana. Okay? Nakita sa mga tao igsuon nga mga lumad itong dapita nga ang halas nagbaliko siyang kamot. No? Nagbuhis lag istorya igsuon. Mamumuno siguro yung tawhana ni. Kriminal siguro yung tawhana. Dautan ni nga tawhana. No? Nag-criticize sila igsuon bato kang Pablo. Kung sila igsuon si Pablo, si Jesus, kaniadto criticize igsuon, ikaw or kitang nangalagad karon ayaw igsuon katingala, muagig yun ta ng mga butanga. Mga bata noon sa iyong eskwelahan, mahibalaan nila, oy, Kristohanon din na siya, nagasimba din na siya diha. Kabalo ka sa mga bata noon, kusog kay mangantyaw. Amen? Kusog kayo mangantyaw.
Imbis ay imong ngalan mira, imong ngalan na lang Hinuon, ingnon ka si praise the Lord. Amen. Obita na igsuon, hallelujah, ang kritisismo igsuon usa ka delikadong butang kung di ka magbantay. Daghang mga tao nangalagad sa Ginoo kaniadto apan tungod sa mga pag-criticize sila nangundang na lang. No, nangundang. Tungod ani mga tao igsuon, hallelujah, nga sig pamantay. No, tungod ani mga tao igsuon, hallelujah, nga ikaw rin nakita labi nagdomingo. Mag-ilis na gani ka, amen, mangandam na gani ka kay musimba ka, daga na kay isulti. No? Pero baliko na ko igsuon kanang mga butanga, mga hiluna, nga pwede mo patay sa tong pagkakristohanon. Okay? Yung sa ingon sa Biblia, Hebrew chapter 3. Hebrehanon kapitulo 3, ingon ang bersikulo 1. Hebrew chapter 3. Ingon diya sa verse 1. Busa mga igsuon kong Kristohanon, nga gitawag usab sa Dios tan-awa sa Jesus, ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Amen. No? Mga igsuon kong Kristohanon, ang gitawag usab sa Dios tan-awa sa Jesus. Hallelujah. No? Muna sa matag-usa nato, okay? Kung i-criticize ka igsuon, hallelujah. Praise be to God. Salamat sa Dios. Nga naman, kay si Jesus Christ kaniadto, siya usab nakasinati ana. No? Kung muadto kag simbahan, magbitbit kag Bible igsuon na mga tao, amen, makakita si mua, magkantsaw-kantsaw din na sila, pasag din na sila. Amen? Hallelujah. 1 Peter chapter 3 verse 11. Okay. 1 Peter chapter 3 verse 11. Kinahanglan likayan niya ang dawtan ug buhaton ang matarong, kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabot niini. Amen. Hallelujah. Muna sa matag-os sa kanato karong buntaga, no? Sa iyong pagpangalagad sa Dios, daghan gyud basing anuman kay daghang mga taong sinahon. Amen. Masina man na sila, nganuman. Makita nila igsuon nga hapsay na imong pagpanginabuhi, hapsay na imong pamilya, kay kaniadto samok kay imong pamilya, pero sa diyang nangalagad na ka sa Ginoo, hapsay na. Amen? Di pareha sa una, kung mag-away mo igsuon, hallelujah, madunggan sa pikas kanto, karon mag-away man mo igsuon, di ikot madunggan. Ano man? Kay amang naman. Amen? Mag-away man tuod mo, pero di nasama sa kaniadto. No? Hallelujah. Muna igsuon, hallelujah, ituguti nga ang pulong nga pag-criticize makapenetrate pag-ayo sa kinabuhi nato. Hinumdumi lamang ang pag-criticize mudangat sa kinabuhing Kristohanon. Bisag buhaton nimong maayo ang tanan dinhi. Diri sa tong palibot, bisag pagbuhaton nimong tanan, adaw-adlaw manghatag kag tag sa gatos. Naagi isulti ang tao si muha. Kung sa isulti sa tao si muha, asa man sa gikag kwarta? Drug lord siguro na siya. Amen. Di igyo na sila moingon man salamat. Pero sila una-una, hain man sa kwarta kikan. No? Drug lord na ba? No? Naagyo na sila ikasulti, amen. No? Pero kung manghatag kag sa gatos, apila pod mi. Amen. Wana igsuon, balik ko nako, viper of criticism. No? Di lang kay kamo, even ang church, i-criticize. No? Sa mga simbahan na di ay. Sabak jud kaayo. Amen. Salamat diri sa Ginoo diri napita kay way mong sabak. Dito sa mua sa una, giadto mamigsilingan.
Baan ninyo, oy. No? Tinuod bitaw na. Atong labi na katong nanami drums. English pa. No? Dagma bitaw. Wala lang ko kitula ko eh. Giblakingan tos Ginoo. Kangkaang God. Sige lang ka nang mag-criticize sa simbahan. Ka nang mag-criticize sa imo ha. Ang Ginoo ray mo bawas ana. Amen. Hayag balos. No? Okay? Kay pila ka adlaw burot ilantian. Amen. No? Amen. Ipabarang nini mo. Hallelujah. Ito, tinuod bitaw na igsuon ang simbahan, di gyud kalikay. Kung kitang mga Kristohano na mga criticize, labi na ang simbahan i-criticize. Amen? Hallelujah. I-criticize igsuon. Sa dihang dito pa sa dihang bago pa lang binakabot dito igsuon, kabalo mo? Yadtoan mig purok leader. Dili to si Binang. No? Yadtoan mig purok leader. Ingon siya sa kuha, Brad, di man ko supak anang inyong pangadji. Pangadji, pagkilitok. Di man ko supak ka na. Pero naman ko yung mga silingan din nga nasabaan sa inyo ha. Yun siya nga, ulat-ulata lang Brad, kaya na mga petition, pawaol mo din ulat-ulat po ko. Pero salamat sa Ginoo, kaya na din sa unahan, nga among katunggi gamit among balay, na may simbahan dito nga Christian po, na po'y attender nga mong nakaila dito, nga mag-outreach me, nakaila na mo sa dito, kaya nasa dito sa dool, naman siya nga. Mota mong istorya, kay katupoy lang simbahan, igsoon sa unag, kay gikuan po, gipetisyonan, amen, sa mga silingan. Pero ingon siya, silang pastor, kay kami bitaw diya pastor, nang kuan man sila dito, kaning EG, no? Assembly of God. Pero dugay na sila, 30 katuig na kapin ng simbahan. Sige lang pastor, kay kami bitaw diya sa una sa pagsugod na mo, daghan kay mga kuan, mga petition diya sa mua. Pero kaluoy sa Ginoo pastor, katong nag-petition sa mo, nahinay na magawa. Gamay na nabiling pastor, sige lang, padahil mo diya pastor. Salamat sa Ginoo, apoy naabot sa mong petition letter nga padton mig barangay magatubang. Amen. Una lagi igsuon kung ikaw maka-experience og mga kritisismo ang church usab. Labi na susama yun nga buluhaton, daghan kay against. Tinuod na. Daghan kay supak igsuon singon aning buluhaton. Kay gusto nila igsuon ang ilahalang. Amen? Kay sila ra gyud tinuod, kini atwa dili tinuod. Amen. Muna karong buntaga ayaw tuguti nga ang word nga kritisismo mo poison pag-ayo sa imong kinabuhi. Amen ba? Hallelujah. Ikatulo igsuon. Okay? Ikatulo karong buntaga kining gitawag igsuon by fear of low expectation. Lantaw sa mga Kristohan, lantaw sa sumay ng simbahan, mubo kay lang lantaw. Tinuod na. Labi na tayo igsoon, kanata diri sa kwan, sulod, suok, squatter. Ang lantaw nila igsoon, kamay, kayo, mubo kayo. Mabita na usahay, kung di ka makapansin, ang uban na itong makaigsuonan, murabag nawa na yun sila. No? Amen. Pero salamat nga ang atong pastor igsuon ay pananaon. No? Tinuod mapud na. Gusto ta naglong ta igsuon nga managhan, naglong ta amen og mga gitawag igsuon nga mga attender. Dili man gyud mga bot din. Amen. Kay naaman ta sa suok. Okay? Lisod man po kay igsuon, hallelujah, imbitaron nimo sa dito, panion mo din. Nasa dito nagpuyo, makagisimbahan nga lain, dito na lang sila mahapit. Amen. Muna karong buntaga igsuon si Pablo, no? Sa dihang naa sila ito sa baybayon sa Malta. Amen, no? Ang panglantaw sa mga lumad mubo kayo. Kay matud pa diha igsuon sa gibasa nato sa Acts chapter 28 verse 6, no?
Ingon din ha, nagpaabot sila nga manghupong siya ug mukalit pagkatumba ug mamatay. Mubo kay lang panglantaw kang Pablo, nakaingon sila nga kani si Pablo nga muralag kining ordinaryong tao. Ordinary mga tao si Pablo gyud. Pero lahi si Pablo nga naman gigiyahan sa espiritu sa Dios. No? Amen. Naghulat sila nga mamatay. Nanghulat sila igsuon nga manghupong. Okay? Apan ingon diha, apan tapos sa dagayong pag-paabot nakita nila nga wala siya maunsa. Busa na usab ang ilang unahuna ug miingon sila. Mga anak sa Dios karong buntaga. Ang ilang panglantaw sa mga Kristiyan susama kanato mubo kaayo apan ayaw la igsuo og balos hulata ug makita nila nga sila igsuon mingon maayo kay imong gibuhat. Amen. Karon igsuon hallelujah siguro tan-aw nila si Muha. Sus. Diri pa ka simba-simba man ka dihagod. Mubo kay lang panglantaw pero akong lang balikon hulata ug makita nila unya kung unsa ka magipanalanginan sa Ginoo. Atong palakpakan ang Dios. Amen. Usab ang panglantaw sa mga lumad kang Pablo. Ano man? Kay wala maunsa si Pablo. Okay? O ang panglantaw lang sa simbahan, iman grabe ka mubo. Pagabot sa panahon nga kining simbahan na dito sa gawas mudako pag-ayo ug libuan na ka mangga Tinder. Amen? Makaingon sila, gipanalanginan sa Dios. Kisay malipay igsuon, hallelujah, amen, nga pag-abot sa mga adlaw, kining simbahan na mudako ug nanay mga sakinan mo parking sa gawas, ug dagan ang munimba. Di ba? Ug kabalo mo sa sumpay, kana mga sakinan nga na marking dinha, kamo ang nag-drive. Oh. Hallelujah. Pastor, sa mong pag-drive, hindi ko balo. Amen. Mo na karong buntaga igsuon, mubo ang ilang panglantaw. Pero pag-abot sa mga adlaw, makita nila ang buhaton sa Dios. Okay? Munang ikaw, sa ato ang pagpangalagad sa Dios para ayon tandanan. No? Isiwakli ang mga poisonous, iwakli ang espiritong diskorahi, iwakli igsuon ang mga espiritong kritisismo sa imong kinabuhi. Iwakli igsuon ang mga mubo ng panglantaw di sa mga katawhan, no, sa mga silingan, sa mga parinti nimo sa imong pamilya. Kay sometimes igsuon atong pamilya mo gamiton ra ba sa Ginoo usahay. Sayaw. No? Apil man kaana ni daw eh. Ba? Sakit makadungog og mga sulti, amen, labi na kung ikaw nangalagat nga tido na sa Ginoo. Pero ang ako lang igsuon, barog, tindog, padayon, kay naay pay daghang buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi, ingon si Pablo, muagi kita og daghang mga kalisdanan. Kung ikaw karong panahon na nakasinatig mga kalisdanan kalisod, napay daghang agian. Amen? Pero nindot lang igsuon, kay naay panalangin, ihatag ang Dios sa mga tao igsuon nga nagpadayon sa ilang pagpangalagad. Atong palakpakan ang Ginoo. Ato dako mga ulo, mag-ampo ta.